nuko urumva intambara ya Ukraine yarwaniraga na OTAN na Rusiya ariko Ubushinwa bwari butarajyamo. yego Nibyimuka bikaza muri Afurika bazaba bagiye kuri ntuza basatiriye intere z'Abashinwa, kuko Abashinwa biyemvesheje muri Afurika byinshi cyane, kandi ibyo bashaka kurwaniramo n'ibyo by'Abashinwa nabo bazinjira muri iyo ntambara. Nibinjira muri iyo ntambara ni BRICS yose izinjiramo. BRICS kandi muri iyi nama izabera muri Afurika du Sud ijinzizamo ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo iya ntambara barimo bategura kuza kurwana muri Afurika ntabwo ari iya Nigeri na CEDEAO yonyine nk'uko bayibwira, kuko kubura Niger ikabura Mali ikabura Burkina Faso ikabura ibihugu byo muri Sahel, Ubufaransa buzaba bumeze nk'aho bwaciwe amaguru, ntabwo buzongera kubaho ekonomikoma nk'igihugu gikomeye ku isi. Ureba impinduka zigenda ziba n'ubuzima n'ukuntu ibintu bihenda, cyane cyane ko bihereye ku iburanguro ry'ingano n'ibindi bikoresho, wagira ngo production yose yari konsome hafi ya yose yari ishingiye muri Ukraine, kubera ko iki gihe ikintu cyose kirahenda, abantu urabona ari stresse, bigaragara ko rwose ari iriya ntambara hari ikintu yadukozeho. Ariko imyitwarire noneho y'ubuyobozi bw'Ubufaransa ntabwo igaragara nk'aho baba bafite inquiétude bavuga bati twakemura ibibazo gute. Ntabwo bashaka kuganira, haba ari aho muri Afurika, haba no kuganira n'Uburusiya kugira ngo iriya ntambara ihagarare, ntabwo bayishaka. Biriya byose ubona bizarangira bite? Sinzi ukuntu bavuga ngo ntiyashaka cyose marerebo. Donc iyo ikibi cyiza gishobora kuza ari ikibi gishobora kuza ari cyiza biterwa n'intuze. Donc urabona niba iriya ntambara nikomeza uko CEDEAO yanonshe kandi ibwirwa n'Abafaransa, Abafaransa imfashanyo bahaga u Rwanda ntabwo izaba igifite sansi, ntabwo bazanayibona, kuko bazaba bari urumva kugira ngo basove uranium yavaga muri Nigeri cyangwa zahabu n'ibiki byose byavaga hariya, urumva ntabwo wababwira ngo urimo urabura ntuza uranium ya Nigeri ngo wowe urimo urajya gufasha u Rwanda. Ni ukuvuga ngo bazageraho baturune odo ku Rwanda, ntibongere no kumva ibivuga iyo ngiyo, kuko intere zabo zikomeye ziri muri West Africa. Ubufaransa burafasha u Rwanda, hari igihe n'ubundi bwigeze gufasha u Rwanda, ariko noneho bufasha u Rwanda ruri mu ntambara rwaratewe, ndumva abantu bose babyibuka. Ubufaransa buza gusa nkaho bunaniwe, butsinzwe, misiyo yabo burayitsindwa buvamo. Kuva ubwo ni kuva 1994 mu by'ukuri twese tuzi ukuntu relation zabo zidegraze. Uyu munsi basubiye ku Rwanda ku mpamvu ki? Ni igiki gituma bibanda ku Rwanda muri iki gihe wowe uko ubibona? Urabona ubutegetsi bwo mu Bufaransa bwarahindutse. Mitterrand wariho mu gihe Abafaransa bafashaga u Rwanda, yari afite politiki itandukanye na Macron uriho ubu ngubu. Macron uriho ubu ngubu akorera cyane Abanyamerika kurusha uko akorera Ubufaransa. Abanyamerika nibo bahagaritse Abafaransa ku gihe cya Mitterrand.
abafaransa basubirayo cyangwa bahagararira kuri ntuza barongera basubirayo, ntibakomeza kurwana kuko inkotanyi zari zifite puissance ikomeye kurusha iy'abafaransa. Noneho abafaransa basubirayo nta ntuza. Ubu ngubu abafaransa b'iki gihe bafatanije n'abanyamerika, ariko mu gufatanya kwabo ugasanga abafaransa nta nyungu babifite. Guverinoma n'ubwayo, guverinoma y'abanyamerika ntabwo iri kumwe n'abo bafaransa bagira. Abafaransa bari kumwe na les hommes d'affaires, bariya ba Soros, bariya bantu ba Buffett, banda bose nibo bari kumwe na Macron, bari inyuma ya Total n'ibiki byose. Iyo ntuza abo banyamerika icyo bashaka ni ukuvuga ngo les hommes d'affaires américains, icyo bashaka ni ukubona ubukungu bwo muri Congo bakabubona ntacyo batanze. Tshisekedi aravuga ati dukore, nimuze dukore, tugiranye, tugabanye ganya za ntuza. Abandi bati byaba ari byinshi kandi twabibonera gusa. Noneho bakanyura kuri Kagame akohereza abasirikare be bakajya kurwana. Iyo ntambara niyo na n'ubu bakigeraho. Ariko imbaraga z'abafaransa nanone zirimo ziragenda zigabanuka. Nizigabanuka ntabwo ingabo z'abanyarwanda ntizizongera kugenda. Ntabwo zizaba zibasha guhembwa, ntabwo zakora zidahembwa. N'ubundi byagombye kuba byagoranye. Iyo muri Mozambique intambara igomba kuba umwotsi urimo uracumba. Iyo rero hakazamo n'iyo BRICS iza irimo abashinwa na Rusiya, kandi abo ba Rusiya n'abashinwa bafite intere nyinshi muri Congo, muri Centrafrique, no muri ibyo bihugu bindi bya Mali, bya Burkina, bya Guinée, bya Niger. Iyo ngiyo aho hose bariya mpuza bya BRICS bagiye kwinjiramo, bakuremo bya bindi abafaransa bajyaga biha ubwabo kandi basuzugura abanyafurika.